USA International Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for a $1 Million Amazing Story 2026. Dito'y lagip di napalabas. Ha? Eh, David, may ka mismo dito eh? Dito ilimi? Dito lugar mi? Nagaskas daw ka ni? Amok nagsublikan sa Dilawag, Trixie. Isang imayo kong nasapa. Abag sonay. Nakarubuat kan. Kat siguro, aguro ore kan di tricycle nga mapanitiya terminal ti jeep nga agpasentro Dilawag. Yung sanan. Tapos saan ka man daw, yung may kan sukunin. Yung may kan sinukon. Agsibot nakakutsay ako. Aglugan ka lang hindi kutsek. Agdiretsutan sa di opisina yo. Sakto maten mapan di opisina mi. Ay, tata, nana, daak. Ay, kasta ako, ay, susapo. Tatang, nanang, iso ni David, ti boyfriend ko. Ay, kumusta ka, Barok? Ay, tagamang kami tao may musukunin dito, anak mi. Kita, sino mo dito yung dati, asidig mo? Kaing ingas mo, ha? Ni Leia. Leia, ni titom nga David. Eh, kumusta ka, tito? Siyat lang. Kainis mo. Ah, kabsat ko. Kabsat mo? Sige ka rin, nagpakadakan tayo. Intan, tapos saan ka man daw? Tatang, nanang, Leia, inkamin. Alawanan ako, nanad kayo, tiba nag-drive yo, ha, David. Wanda ta, awan pagdanagan nyo, okay kang nag-drive. Sige ka rin. Intan ka rin. Ala ko nagitig gamit mo. Kailugan ko, nikarga ko ni Tikotse. Tingkay ng igan, mapapagayam kat may salaing paset. Dito'y ababa nga lagip tinapalabas, ni pagayam tayong Trixie. Iti Ilocos Norte. Nga dito iti may ikalimang intay pagpilian para ti panakapili ti best letter of the third week, idi bulan ti January. Idagtultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for a $1 Million Amazing Story 2026. Mabayan ka ni Reynaldo Rey Fiesta dita Honolulu, Hawaii. Kini ti programa ti nga lagip ti lapalabas. Idi Action Radio DCJ Silawag. Idi panangimat maton ni Station Manager Nick Malasig II. Nga pangabakan nyo kada kita kakadakkel a premyo. Okay ba? Kahit numadama ka itang agbibuya dito'y page ni Paring Ray nga Ray Fiesta Sentenciador Award page. Paki-share. Paki-like. Kahit saan kayo pa nag-subscribe, iti page ni Paring Ray, nakapalo ko na agpalo kayo. Kaya dito no ma-play, may i-upload dito yung video. Iti YouTube channel ni Paring Ray nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award. Paki-share, paki-like, and kasama tayo, ag-subscribe kayo kung saan kayo pa yung nakapag-subscribe. Ni Manong yung namin natin, Nemi Ruiz, host ti lagip tinapalabas, iti Action Radio DCJ Silawag, nga, ano ko natin, nga, pangabakan nyo kadagiti agkakatakala premyo, nga itatak at madama kayo nga agbibuya dito para iti, tiko natin yung patikim, pasimsim, ababala yung tindi panangibasa dito yung pakasalitaan ni David, ay ni Trixie ko na kuma, dito yung page ni Paring Ray. In kayo tumadla, buyain kandanggan, dito yung pakasalitaan ni Trixie, nga napipinas to tingkay panagdengag kan panagbuya, into 12:30 to 12:30 to aginggan alas 2, ito DCJC Action Radio. Okay ba? Okay, amok nga okay kayo. Okay. Inte denggan. Dito'y pangablaw, dito'y the presenter 2025 in behalf kani Ray Fiesta. Papagayam, inti panangablaw na kada tayo.
Ti baro atawen ket baro anamnama, baro apan nakigasang-gasat, ket nuan yaman di kiti biddut iti kalabes, liklikan nga aramiden, ket anyaman di kiti imbag, ituloy nga aramiden. Siak ni Lerma P. Fagaragan, ti the presenter 2025 in behalf of Reynaldo Rey Fiesta, iti Reynaldo Rey Fiesta Centennial Award, kumabkablaaw iti nabumbunga abarutawen tay amin na sangapada. Ayun. Hindi ka blaw man tigit birthday. Hindi na ito yung aldaw. Sa ito ituloyan nga ibasa dito yung ababa nga nobela. Ano ba nga nobela? Ababa nga lagip tinapalabas ni Trixie, dito page di Paring Ray, sa dubliang tumatlayang buyain into no aldaw pamagayam. Ket, kata ag-share ta pala. Madamamak mo nag-share eh. So, ang kisera kayo mat, papagayam, share yun na ito'y programa tayo. Dito yung page ni Paring Ray. Hindi matagkura ito'y panag tararararan. Tararararan. Oy, happy birthday kini Ruby Alipio Lumpero. Ruby Alipio Lumpero, it Kabungaan, Lawag City, from your loving family. Happy birthday ka. More birthdays to come. Apa yung jackmot na i-share? Tarararan. Ay, patak nga i-share. Sandali lang, ha? Sa balbaliwak nga i-share. Okay. Amo yung kandigang absat nga deto'y programa tayo nga lagip tinapalabas iti Reynaldo Rey Fiesta Centennial Award ket dalakkel lagi ti premyo. Malaksid iti weekly winner, ken monthly winner, weekly ken monthly prizes, 1,000 to weekly winner. Agbalinton nga 2,500 no isut mapili nga best letter of the month. Malaksid kreda dadakkel pa iti premyo nga awaten nyo. No, adda kayo iti grand winner. No, ta kayo iti grand winner, best letter of the grand winner, umawat kayo iti 50,000 pesos. Imagine, nagdakol. Ken kasama ten, no, ni apay, madi. Apay, kamali ka manong name. First runner-up, umawat iti 30,000 pesos. Second runner-up, 20,000 pesos. Third runner-up, umawat iti, Third, 10,000 pesos. Ken may sa nga special award, nga umawat iti 5,000 pesos. Loko-loko na ti cellphone ko. Tararan. Agar ka. Agloko-loko. Pasensya kayo na. Pay. Ayan. Tararan. Nakapun na natin cellphone ko. Dagiti badamang agbubuya kanya kita. Thank you ti panagbuya yo. Adatoy ni Erlinda Pantirosete, Erlinda Stabilio, ken kasama ten ni Josephine Stango, ken daduma pa nga madumang agbubuya kanya kita. Salamat iti panagbubuya yo. Sabi ko mata na-share yon datoy madamang ita nga programa tayo. Naman pa na-share ko maten at jaklay makasublin jay pagsubliak dito ti problema. Anak ko na. Tararan, siya makasubli. Kapag napanangamin sir, api hanggang makasubli ako na. Siya makasubli sa account ko. Siya makawatan ng apay. Nga nagkinuha na sa cellphone ko. Kat na yung aldawan. Di ba di? Okay. Siya makasubli. Kinuha na.
trouble na. Mhm. Sige, ituloy ito yung ibasa. Ituloy ang orden ng ibasa di pagkasalitaan ni Trixie iti Ilocos Norte. Manong name ini istorya kini Emma nga office mate ko tinapasamak. Nga saan ko nga inako nga ni Leia manong name ket anak ko. Imbagkid din nga kabsat ko. Anong name pinagsaw-sawan nak inungtan nak ni Emma. Dede ko man tigun tao mo nang ibagdipod no. Nga tinalidem nga napalabas mo ket naganak kabalasan. Mabutoy nga rod. Iti ba posible nga panang gura na kantiyak. Ang mga nusan na ko nakayat numamuan na. Isa ka din nga ako na kunam kanyak nga tibagbaga ni David Kenga ket tinapod no ngayat ket awan pateg tinaglabas. Kaya di mo ka di imbaga nga dabunga tinaladim ka na palabas mo. Di mo imbaga nga danak mo jak nga rod mabuti nga karod. Jak kayat nga maulit tinapasama kanyak tinapalabas Emma. Kinunak manong name tanaganak kami na balasang. Ilagbasbasa kiti kolehiyo nagtalay ka kiti may nga lalaki impateg ko ket napasamak manong name ti panangipaay ko ti amin ko kayong kuha na aging ka nga nagbunga. Ket sakbay manong name nga naggraduarag iti college inaipasngay ko ni Leia. Kinapudno naman ng name ket addan iti kinder ni Leia. Nagbakasyon ako lang di ilimi gabata emergency nga in-confine datang kininanang ni Trixie. Ni Leia gabata adda sakit na nag-UTI. Gamuin hang unang uminom ti danom maginakait tagsida iti nateng ken mahilig iti soft drinks. Kada sitserias man. Isong iti dayta nga bigla pa nagbakasyon ko binagbagak ti anak ko manong name nga uminom ti adu nga danom liklikan na ti soft drinks ken sitserias agtungpal ko matibilin mo no ibagadi kiti lulo ken lula na kastamot kanya. Nga iti dayta manong name nga panagawid ko kuman sa Jalawag tapos ituloy ko ti nagtrabaho demteng meten ni David manong name nga kayat na idi pailayan nga sumurot kanyak dito ilimit at numamamuna tatang kininanang. Ijakit din kasi din timbaga nga anak ay kapsat ko ni Leia. Mabuti nga kami manong name ang mga no dinakton kayat no amamuan na nga naganak abalasan. Idi aklonat isuna manong name inyawid nak iti balayda ket inyam amunak kinilulang na ket adda napasamak kada kami. Ket kasla kayat naman nga maulit mano. Gabota timawag ni David manong name iti malam nga tagasanak kanumanin dito opisina. Tengkam man ag dinner uno sa Giant balayda nga kadwami kasango minilulang na manong name nga ag dinner. Kasta nga ron tinapasamak kaditong teng nga adda kami iti silid na manong name dito manen nga napasamak ti yami. I love you, Trixie. I love you too, David. Kat sabi ko mata, saan tong agbalbalit panagayat mo ito no, maamuntik. Oh, David. Manong name ibagak ko making kuha na nga sabi ko mata saan nagbalitik na ito ibagak kang kuha na nga adanak ko. Nga nileya ket anak ko kuno kumangam sangkon nga naibaga. Agsipod tadda kami manen iti yuyeng ti panakaitayok-tayok iti ragsa. Pacheck manong naming nga umyanak manen ket syempre agpapas kami manen day nga rabi. Ngem kalpasan day ta manong naming nga panaka ti ilimi. Imbaga kon ken kuana. David, sabi ko nga ta santong agbalbali tirik na numamam ti kinapudno. Nga kami datang kinapudno. Nga dahanak na lidam nga napalabas. Diyak kadibat ko na keng nga saan nga nabatig tinapalabas tinapudno ngayan. Ngem sorry kahit kung ibabawit imbagak iti bigat nga kabsat ko ni Leia. Anya nga rod, saan mo ang kabsat? Saan? Anya nga rod, ampun nyo? Anak ko. Anak mo ni Leia. Dahil bunga tinalidem nga napalabas ko. Gusto gayam. Sige.
maturugtan. Manong name maturugtan ko na apay ding nga ulitin, ken ulit-ulitin, tingkam pa nagkanaig. Diyak makaturog manong, ket kabuta diyak makaturog. Imbaga naman tin nga grabuatak, ta itulod ko ni Suna iti kasera mi ken ni Emma. Idada ako ni ti kasera mi ken ni Emma, agsangsangit ako manong name da iti kami, ti kunak. Sigabot latak impasol, Trixie. Abi kami nga di mo impudno. Abi pailang nga kabsat ko lang pailang idin to nakawayway ako mga imbagamon nga anak mo isuna. Uy nga ron. Karigisi mo sa runong aldaho jak mauray di tawag ni David manong nemi. Napukaw ko ni David. Naulit ko di bindot ko. No apik hindi ngamin nga dadig iti lalaki nga saan da nga maawat ti kinapudno. Yung basol kumit ngamin. Api ngamin nga sakbay ko mga inaklon ko iso na imbaga kuma nga naganakak abalasang ng saan kumit nga imbaga basol ko. Kinon ko nakmadlaeng manong nemi makabulan nga saan nga pulos nga timawag ni David kanya. Aging ka nga nagbakasyon nakmanen dito sidong manong nemi ti anak ko. Anak, mama, apay nga idigit ibagam nga kapsat no. Kini Tito David. Anak, pasensya ka. Apiti mo kahit ni bagam nga anak no. Love ka. Kung hindi mo umawatan ngamin ti amin. Basta ipatpatik ka. Kabigatan naman ng nemi ko na kanyak ni nanang. Ayusam ti bagim. Gagtot brasin agdaramos. At sa ngahilim. Sino sa ngahilim? Iti kasing oras. Isong harod nga ko nakakang nagdoprasan, kagdaramusan. Kaslasahan na kang mamati manong nemi, idi tamapanak iti salas kat... David? Ay. Allah. Kas nakunak yan kayo di, nakayat ko nga makalangan, ti miyembro ti pamilya iti napaon. Datatang kinanang mo, ken ti anak. Nabagi sumit nga masideg ni Leia manong nemi, ay tito. Sanga tito tawag mo kanya, Leia. Ano nga ro tito? Papa. Papa? Papa? David? Saan nakakagura? Kagurak laing ti sa mo panagpudno. Nga dagos. Hindi ko mapalang yung bagam ngamin diyak amin kayat nga. Mawatan ka. Hindi mo kayat. Nga mamu ka sigod. Hawang pagdanakam. Kasi nakunakin ka. Tinapod nung ngayat, hawang patig tinaglabas. Ipatig ka, ipatig ko ni Leia. Nangarunakit kahit kung nagasawa ta. Amom ka din nga may sakbat nga bastardo. So nga nilulang ko, tinang patakil, alang pabasa kanya. Kasi tagayam, pati gayam si kakit at tagayam palimad mo. In short, manong name da kamatlaeng ken ni David, iti nag-asawa, ket nadan kami ti duwang anak, ket uray no, saan nga nagtaod ni Leia ken kuana, no kasunod pa nang ipateg na karigiti duwang aputot na kanyak, kas tamat ti pa nang ipateg na ken ni Leia, ket naragsak kami. Medyo nga ron, ti pakasalita, ket thank you, itilaing mo nga nang iba sa manong name, sapay kumata, damat na ibatik nga adal, liliwakin pagsaribing nga tibiyag. Tuy agyaman nga pagayam mo, Trixie, iti Ilocos Don. Thank you, papagayam, iti kay panagbuya, ken panagdengeg, ket sapay kumata, uri no ang ngigyo dito yan, napimpinas tumit lang ting kay panagdengeg, into no aldaw, iti programa tingalagip tinapalabas, 12:30 hanggang alas 2, iti kay panagdengeg kada to'y kompleto nga rekado, ti pakasalita ni Trixie, iti Ilocos Norte, nga dito iti may kalimang iti pagpilian, para ti panakapili di best letter of the third week, iti bulan ti Enero, iti programa tayo, nga agtultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, Search for $1 Million Amazing Story 2025. 2026 ko naman. Pumangatak nga rodan, pagayam niyo, ay, kurgata, kablaon tayo man dikit tayo, kang ganayon nga agdegdegit kada tayo, nga agi-share, tayo programa tayo, kas ni Leonila Pantuca,
iti Eva Beach, Hawaii, ni Ama Amelia Jose iti California, Berto Solatre iti Hawaii, Norelin Perdido Tamala iti Bahrain, ni Clarita Manibog iti Santa Praxedes, Cagayan, ni Fer Gagos Bacani iti Manila, ni Teresa Agbayani, ni Remedios Aguilar iti Washington State, ni Mr. Aurelio Fiesta Jr. iti Hawaii, kasamatan ni Erlinda Estabilio iti Hawaii, ken ni Erlinda Pantirosete iti California, ken ni Josephine Istango, ken dumupay nga nagbuya. Aya? Ni Erlinda Estabilio, Erlinda Pantirosete, ken dumupay Josephine Istango. Thank you kada kayo. Thank you po agor kayo. Indumandamdama, dir manong nemi adakto. Ayan? Thank you for watching.